lima ua. Tō e o tai ni ka mo i tā ni pa pūro atu ki ea pionu. Ka kā ka pua o whawha eiki. Sā tai si hoa e rai roa.
O te tau pere kamataanga e universi. Pia whai peke au kamataanga o ngaha koni. Ma whaka au kua he aha whakoroa koni. Whai mai ai whono ngā ma o sia. Sa tak whakoroa koni. Ka ahona e paoli ho ko. Koe mau au sia me tae aro. Ka mau ka motu ke mau pakai ke mau tau ke a whiona. Peke kāpā kunga e mau tau i. Ka moe ope mai a Teresa e whiona. Ka tō a mea o mau rau mari e o au. Ke vete atu e mau mai tōro rogu tō a pēri hara whenō. E mau rea. E mau whakaukau. E mau maharo. E mau ngāure. Ai tau no mau wāki mau tau ngā whenō. Ka mea te kūtua e mau tau me mau wāki a te koe kua. Mau moe kua mau aru mara. Te mau tau ki monu. Koe ofa pēa e asio. Mau kauta tāpā me tara noa e whasāme. Ka neke nofo i a ke rapa kōki e mau mai tōro nofo toa pe. O kai e noi me te mau tēri a moro. Ka me ui mai e mau būto to aki e waho. Ke ope mai ho keresi ho whāmore more. Ke ke mesi kua ke te mau tōro o tau ia koe mana o whā. Mau i roi ku mau tōro me whahinga tanata. Koe mai mai tōmo. Mau kuro ngā pai pe he u. Ka pau te mau kōki toa ke kau pe mea whiona. E te mau whaka i e aha whakoroa koe. Sia pe me i kua. Au sia mai ai ko wani. Ko haina ni whai ko mau tau i. Whaskai ko koe ko mau tau i. O ki kai te mau masi. Koe mau kore a ngā ia koe tanu i seri koe te ke tore. Koe te maro e taimi. Ha whanonga na mau whanonga e ta whakoroa koe. Aono mai tūki a anga, ano mai matamata au, aono mai mawha tuki tuki ono mai kaweka me fua. Ono mai whiri me tā, na mau i kuna i a. I e ope a mai a kereso e a whiona. Ia koe hoa ko ni mau kuroro me koe whawhita ni mau roto. Mau hoi o tua e honga ia e mau mohui. Ka ne tae oa hau kau mai e kai o mau tolo e a honi. Ke uhinga ia e mau waku mai o sai o ni ke whai e mau whawhita. Ke mau whamori whata a tua. Ko koe pe o mau kau i. Hei kai e mau koe hiki mea koe. Ke kapau i kai e a whiona. O kai i koe aha tua. E ta tau e mea whiona. Mau whamaro me te koe o tua e nai tau me rei o toa pe ku ke whai. Ko hae mau waka e o tu. Maro whakarare whanau me whapuna o ei. Maro tua ho whakarare o tua wharo se tau maa hama tā kore. Mau whakai o tua maro whakarau maari e tana tai te kau tau maa hama kare. Mau whamaro me te koe o tua maro o kau e se tata ka maro ki whamiri. Mau whamaro me te koe o tua maro o tau i ko hae e kau tana tai te mauro tu. Kau mauro kama ko tua peho se si. Ma whakai o tua he tukai maragi ka te tāwhaki e kau whine ke mauro tu. Ma whamaro ka te koe o kau e tau i te tautuku se asi. Ka mongo whine koe au sia ma whanau e aha whakoroa koe. Ma whakaki a ma whamaro ka te koe o tua. Ma whamaro o tua ho tau mai ma toro me koe ri. Hara whanonga na ma whanonga mai ai o tua ma whakita. Ma au sia mai e hoa whakoroa koe ni. Mahu me hao pe o ma whakiri o tua. O hanga ke te koe tua hofia to kore ke te koe tā waku mai koe whamuruia. E nai kup te kau waku mo toa pere mauro tu. Ma kore ke te koe tua ki te kau e whanau te whamapuna hoi komi a iki kota kres. Whapurupuro aki na mui ke ngai ngāpu to toa pere na whai. Kau tua e whai ama tā pure. E whakamaunga ngāpu toa pere ma whai tua ki tā waku mai ke mo whai whamuruia. Ma kau hanga ke te koe tua kore ke te koe. Tā kua mai mua e mau whai ki tau. Ai mai fōka tau ia ko toa pēr me whai ka maano i loto whai. Mau ino mai o kai kua mea ko whai ko kua. Ai tau siti o ko whai o kua. Ka mau hanga te koe ke whai ai e rau maria e whiona. O mea kereso whakon whorma ke ngai iki ko toa pēr. Ko hera, ko ongo sia ki tau e kuna siti ko ni o tua. Eki ko mau hanga te koe tā kua mai. Tā kua mai me mo whai ko whakon ia. Maroto tua he hoa whakoroa koe ni tā whako mai tua o rotu. Nai ngā o tua pēr ma whai tuki e whako whakoni aku. Ko
Pe whanau te i mautoro ai na whiora tua. Ma kua whanga te te koe om hai, om mea keresi o tua ki maurapa ma tua kina. E nā ngā ua kua te mo whanga kia te tāpua koroa tua. O mau howhia atu tua e nā katongia kua te. O mau whanga kia te pōri o tua. O mau pōri kia te koe ka tātātu mea mai mai. Ifo mai rola maria kua pōri pōri. Om hai ko ni om mea keresi ko ni hao maria e nai keu kua te kua whai e o wai. Ke wira tua a mai mai kua whanga tosi e tāpua koroa tua. Ke alawa ke hui hui o tua e nai kawena mapasia. E nai kawena whai ka tāria ko kawena mau wha kua mai e tāpua koroa tua. Ka mawai e keu ka whakau o tua e tāpua o. Ke mau wha mai whai o tua mawinu. Mawinu ko ia ni keresi te ai a whiona. Mau howhia e tua a whi tau laro whiona o a whiona. Ka whaku mai e tau marama ko whiri ni a wha koroa tua. Le mau whakau e wau e sēta korotoni ni tāpua koroa tua. E mai keu tua e na whai tua, whaare i mai tua. Whaia, whai tua, ka whala. Ka ni whakakapa nei tōro no tua e na whai. Ko na keu e a whakoroa tua. Tōko tua ke whatoka tea, tōtō i te tāna ki. Kia hoko mau mau e au niko e tuku o koroa e konoma te mau whai. Kia me taiki i tāni. Tōka mau mau e au tau kau e mai a whio. Ma kore ake nei mau hini, wapa pe o aro. O sisu Christ ka koe pe ma wha mōi. Amen. Nau tolu, kia te nau tolu, e whai e tau, o ka kai
ke mo tu foki a ke mo tolu ke mea ko ia o whakaamu ke whaahinga ko ia io kia te ia ko whape o kukau maanga au ko ia o whaafite tika kia ko whaafita ke hawa satirena o Fortunato o Akeiko ke koe nami he ni o rerua e mamahi e kai te o rerua e mamahi e kai te tau whino mapi he kono whaapir maari o roto o mo roto whoko o ia te mo ilo ai whahinga me he o kofa wa siasi o le sia o kofa lahi atu na te motoro i le eki e apuila mo pisila mo siasi o tona api o kofa wa kai marotu kutu ape mo fe kita aki i e umata ko te tapa e o whai aki na nima o pau kāna taha o ikai tene ofa ke eki ke ne hoko koe malahia marana tawata pamia. O noa e soro kahipi ke tau to hima e koe hima ngia o toko kuma toro e himi. Hima toro toro kata kahima me veste ta. O tai mi o hika e mo o kulaka raka e va e mono sari o te o taka me no ma. Tagamiro no va. Tagamiro e tau kilo, koe whaau i whare. Tio, tagamiro ai te, ka tau pamahanga whai te, o tau whaau i whare. O tai te, o tau te, kai moe o
chỉ số bia tô rồi đi ăn của nhà người ta lo về hệ tổ của này cái tiền nông này cái tiền mà đi nên để nó mà phải mà đi cái phát triển mày cái sao sao thì này đi luôn như thế này ta lo về prosperity hay hàng ngày là lo để luôn luôn ăn pha một cung cho nó ta cái mà nó phơi hà bồi hà pha mi hà sét now we are going to be put that in my God for. Pepe Bohan. Kapsio ko tu kuya. Tu sias. How sias. Berhak menga. Mo fai te fusia. Kata tu no tu. Mo le ofa, mo le ofa. Tawa re. Kai ni upa. O pe te tawa ta. Kapsio mana fa mo ori bo ma ori. O fa ma ta tu. Ha ke mai pa so ma. Ha ke ko ma mai o sia si. Ha ke ko no fo ta ko to ai ke di fa ma ta fa te mari. Tu pe le pe mo pe sai pe. O sai pe. Ta a re. Ha ko ta ni ke ta la ba tu ke. Ai ta la fa ta la ta ni ko ma. Tu lo ke tu. Pa tu lo ke sinare la vi. O pa que tu va que o fa to dia sia si. O pa que tu va que in la vi. Tu va que tu. Pues maha que tu. Pues ta ya que tu cross. Pues fu a si fo que ha. Por una via e si fo. Tu va que tu. Pero te imagino. Que fa mi que tu que traz. No foi no ia ya kai. Pa pe pe au pa ka ni. Tu pe atrás, tu ia que tu. Vem cá atrás, a forma do processo. Aí a casa do boi atrás. Foi fufu uma boi, foi ele a info. Bom, foi fufu uma boi. Faz de mais caraca. Se assim, não me dá todo pelo tua. E não tá cá o no imbis. O qual é o modo imbis do tua? Eu não é que eu vou dar. Kai dia tu hape mai. Kai kita wa ka. Kalau jauh hape no. Ke ada tu dia beri trust to be aita. Hang he trust yo he dia. Tu tu ma he ke kana kau. Kau kai dia tu dia no satu suara ke kau. Kai dia tu dia no berhasias. Kau faham apa tu suka. Kau berbeza ni. Hak dia kai mai no. Kau faham. Ha ne ta man fa pe mo re bra mo ni na ko mo re la fa ko ta fa ta wa na be ko ta fa ni na sa ma ta yo tu ka bra na ta ko fa yo la ke ta ko mo ta su tu mai tu wa ka bra na ta ko to tu ya tu wa si o bi mo ka ka bi mo ke ta ya ma ya si su na sa ma ta ya tu o wa mo ko ha na o le ku fa. Quando tanto não é tanto que faz denúncia, quando eu se vê mal se eu vou, o famoso, o famoso, nem aí nem todo aí a política, filho, e famoso, aí cada vida lá, aí forma de morrer lá, foi dentro de uma forma voltada. That the who is that for Cecily. But the who is that for that about no fight. Fight the hill. Fight the hill. Tao có đâu mà không gặp fight the hill. Fight the hill. Fight the hill. Mama hay hill tu, mama hay hill. Ha pe ha ma o te fai. Fai no. O ka te tau ma o e no tu. Ke fa te ka pe. Ko se tu ata o ka ma te. Ke fai te leo. Ko o fai na ha ku pra si. Ke fa ma o ki ta ko. Ko ka pi o ka te bo. O la ka da.
Como que fala que a igreja está nova? Coloca que está em mim. Que está em mim. O tal de mim. O que está falando muito. Está falando que está falando doce. E quem está falando que está em mim, dia e cai. Ou seja, está bem. Está falando muito. Tudo muito. O está em mim. Não está em mim, pai. Está em mim, não é. But time here to my come moving for the night. Now what is that? Over no more. Ah, baby. 5 days after 5 days. Over 3 or 4. Time here in our way. Go on the door. The old man said that here I go. Well, I do not stay up there or two. Tano at Nabe. Pero no only get poor. But we have no sense. Capaz de autonomia. Betai mio, cai mo, o blahaka. Como fala se cai mi, o tom o que cai mi o. Cai mi aku, lahia ni ha, lahia ni tom. Cai mi o tom o que. Capaz lá vai cai mi doni anya na para no que. Causio, mau o tudo isso. Le temps de Kafka. Kafka, il est un peu long. Le temps de l'homme est Kafka. Kafka, mon Dieu. Kafka, Kafka, va être tout. Kafka, va vivre. Aïe, le Kafka. Le reste, Kafka, fa des jours. Kafka est un peu. Ukikaribia ukulanga eme. My objective, choose to be specific, choose to be accurate, and get it all. That's my mama. My dear wife, Westoto, Kamo Kumi Kuakio, Kihono Kule Ana, Moe Ma, Oni Ana, Ka E Ato Moia Koki, Ayani Mea Koia Kokoa. Matthew chapter 6, verse 33. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. But seek first the kingdom of God. This must be the rule of our life when you are putting your priorities in order. Ko pau ke hoko e ni koe lao o e tau mo oi, I he taimi o kutau tutu uni, I he taimi o kutau tutu uni ai e tau ngai mea mahu I ngā. In everything we do, we seek first the kingdom of God. I he mea to toa pē o kutau whai, o kutau tō mua whekumi ke pule anga o e otua. Sometimes we have to choose between honoring God and loving our families and being good workers or students. We honor God and seek first the kingdom of God by loving one another and being good workers and good students. Jesus didn't just tell us to stop worrying. He told us to replace worrying with a concern for the kingdom of God. Na hikai ngata pe I ono tarange e sisu ke tupu e na hohaa. Na ne to tarange ke te tongi ai hohaa aki ai tokanga taha ki e mure anga o e otua. A habit or a passion can only be given up for a greater habit or passion. What this verse demands is, therefore, a commitment to find and to do the will of God, to ally oneself totally with his purpose, and this commitment
must come first. Oiai, koe mea o kuwhia mau e he vesi koe ni, ko ha tuku pā ke whe kumi mo whe ho ai whina ngao oi o tua. Ke whena pasi ka kato mo ene tau mua. Pea kua pao ke whakamua mua ai tuku pā koe ni. If you put God's kingdom first and do not think that your physical well-being is a worthy object to live your life for, you then may enjoy all these things. Kapau te ke whakamua mua ai koe ana o e o tua, pea i kai ke te lau o lelei, whakaesino koe te pitoi, tau mua ia o ho mo ui. Te ke lawa lewa whiawhia e ngai mea kotoa koe ni. O kune tala ofa mai, ai koloa whakawangi, mā lolo i he tokonaki ai o tua, ka mohono whakahoko o tau mua, mā o lunga taha ai o tua, mā ai whaahinga o tangata. Peo hi moia, pea hoko ko hakonga o hono koe anga. Jesus promises heavenly treasures, rest in divine provision, and fulfillment of God's highest purpose for man, fellowship with him and being part of his kingdom. This choice, to seek first the kingdom of God, is the fundamental choice everyone makes when they first repent or converted. Yet, every day after that, our journey will either reinforce that decision or deny it. Please, seek first the kingdom of God. Amen. Sias, kutui, kita bangun juga
family. Dia, nanti mungkin dia bakal. Kalau tu, kalau tuai, mungkin kamu dia yang pakai. Kalau kita jadi guna dia ini, kalau orang yang malam kita tahu berpun, jadi wajib tahu kuat, iwan wawamu, mau iki, kamatari mau iki, kalau ni palau mesti, jadi lo yang konoreli. Ombe kekefiri ya to ombe monorele ko sia ekeli ya kan ke ku ke mar no to ku mafi kono mo ya ngai ya kai o ku fanga ya mana tu ya ko mana ke ta ma wa no wano wa ma ta buat ma ko yo fo con kamata mo iki ya kan ngadai karamai ki mo nungia kapau ki hufanga kiai ko hufanga kiai ko mo ui ko family o flor kakat ko family o kali kakat ki en forfola ko family na ba usia ta ko kalau lain kata kamata wanua wanu moyeki kita pilo no lele dia muela no mai pole ya kita mongia mampe kita mo ma no la kapaka kita marwai mongia kamata wanua wanu moyeki kata mongia mo fai enen sit down there, Our lives are meant to reflect His goodness in a way that draws others towards
personal benefits, not on personal recognition. But it's pointing out others to the source of the light. When we live with integrity, compassion, and courage, we become living testimonies of God's presence in the world that often feels dark and divided. As an example, we remember Daniel, how he lived in a culture that did not honor God. He was forced to worship another god, an idol, and yet he did not follow that rule. Instead, he stayed faithful and he prayed continuously. And yet, when the officials came and saw that he kept praying and he kept worshiping God, and they threw him into the den, what happens? God was there. God's light was shown. God shut the mouths of the lions, and Daniel emerged unharmed. And then the next morning, when the king witnessed the power of Daniel's God, and because Daniel lived faithfully, the king issued a decree declaring that the God of Daniel is the living God. And that's the thing, because Daniel didn't preach a sermon when he was in the lion's den. In fact, his life was the sermon. He was living proof that he was able to shine God's glory and let the people know what amazing things God could do. His faithfulness illuminated God's power to an entire nation. And every nation, every generation has its own Babylon. Places where faith is tested, where pressure is real, where compromise feels easier than conviction. Yet God still calls his people to shine, not by being loud, but by being faithful. Not by forcing influence, but by living with integrity. Light doesn't argue with darkness. It simply shines, and darkness cannot overcome it. In Jesus' Sermon on the Mount, it reminds us that light brings clarity. When we reflect God's light, we help others to see more clearly truth about who God is, who they are, and what hope looks like in the real life. Light exposes what is broken and what is also the path towards healing. As we step into the new year, let us carry this light into intention. Share it generously, speak it boldly, life and live it consistently. Let your life be a beacon that encourages others, strengthens community, and points every heart back to the glory of God. Walk in the light of God. Walk in the light. Walk in the light of God. From you to me, from a message to you, and there is a light in us. And there's a light that needs to be shown to everyone, no matter where they may be, where they come from. And let them know that God is going to be there. He's going to shine bright from this year to the next.
tau whai hala. Oua te ke meheka, koe uhi, koe kakai o ngā ua kākā. Ka koe hā te kau, o mai he whatsa me, te kaki kia sihowa o alunga. Io, whalalakiai, ka tene whai eia. Koe rea e tangata, aia nane ausia ai lelei te ene te kaki ene mea kotoa kia eiki. Koe whakahino hino ai mo ui, nane mo nuia, mo manu i ono hala whanonga. He koe tangata na e whalawa kia o tua. Koe uhipe, he ko ene whatua merie, na e ape pe o tau tau pe e tō taha. Ko sisu karaisi. Pea koe tōko tana ko ia, ko sihowa se aila, o kune toko naki maana, ko sihowa sitikene, ko hono maoni o ni anga. Pea ko sihowa sātai, o ku whiunga pe mohono vai vai. Tānei nei, ke te tala loto mai te vesi waniwa, na aku tāwou, pea kō motuani, ka kō te eki te umamata ki a mā o tuani kōri aki. Pe kohono hako o kunofo pe ke mole te akai. Ko tala loto ai ausia mo oni, ai ave ene mea kotoa ki o tua, te ane whalala ki ai. Pea kohono o la eni, hei kai ke i aki he o tua hono o whaanga. Ka akune tāu paki, mo whakamalu hono hao hononga. Siasi, ko whakahino hino e, ko whakaloto lahi o omi he whaksāme. Ai lelei, kono te kati e tau mea katoa ke o tua. Ko hono o la, o hamo ui, te hawhāmi e whalala ke o tua. He koe tā puaki e ia tataha o kutu e te whakatua merie, ia sihowa tō taha pe. Ka pāo te tau sio ke hala whanonga o wanoa o anima, lahi whauwhaua hono kainata a. Lahi whauwhaua a ikuna e whiri te tau mōwi. Lahi whauwhaua e tau nofo whiri a ki he. Lahi whauwhaua e tau loto kogi, mo tala tōno nou a e o e. Pea me he kai o tau loto. Whanawhana mai lewa whaksāme o pōni. Mo e whekau ko eni. Iaki a tuia. Tukuangi a tuia. Si tu a koe me iai. Ke alo a tuia mo i wanoa wanima. O kuiai ai whakua merie. Pea koe whakua merie ko ia. O kia sihowa tō tahape. Te kaki kiai o alunga, whalala kiai ka tene whai eia. Amanaki eni ke tau hua tuki e tau po'ou wanoa wano, koe uki mo te kauia a kalanga whikanima. Koe whakatua merie ke wanoa wano o kia sihowa tō tahape. Ka tonu o kamata te ke ilo hono lerei he rolotonga ai hala whanonga. Ka tonu o whiri ki e toko taha ke te tataki. A koe mo whamiri te ke anuanu hono monu ia. Pea ka pao, e taki kua a si suho tau seasi, e ngā holo ai mea kotoa, kai mo fua kainata a, e o kimaka pe. Ko whakau kauia ai te kaki, ko tūtuuni ke te hao kukulolo kakato ke rotua, o fuaki pe te kaki kiai e te mea kotoa. Te kaki kiai o whamiri ke le marui, te kaki kiai ako te whanau ke tokonaki poto. Te kaki kiai ho mea kotoa. Ko whakatua merie ke wanoa wano, ko sihowa te taha. Amen.
kamata ni resto no ko fehu na fai kau fai ako lang kau fai si suko fe wala ko na da o lahi e wani ko na do ka si suko lahi ki o ki ko Agora não estou a mais não estou lá mais não estou no mal não estou. Porque se cá o rua que off que o calma aqui o hangue bem pouco que tipo. É mais que já não está bem o cara mal o cabelo que tu tá lá. Off que o calma aqui o haha angaia a off que o. Porque estamos onde vai o off no onde o tua ho ofa ke o kaunga. Wakse ne mai fa no besi wanoa pe program. E ke tala mai ne aku ke ofa ke o tua ka ku ke fehia ke o kaunga. And when we journey around and we come from the opposite side, e pehe ko ho ofa ke o tua ko mo oni ho ofa ke o tua ho ha ia ho ofa ke o kaunga. That's all. Que off que o tua, com saha ana, a off que o kauna. Porque se tu é por fora, eu sei não é o tua é que ha me é que coi, pego ao a ele o fa, vai o kauna. Que dizer a mim que tu vai que coi, que vai beber coi. Lalu kau juga, kau kamna api firman itu tua, kesahabat itu ofa, ofa mengenai mereka itu tua, ofa bersiasi, tu bukan doa yang mana, mana tu ini, pada orang yang nak ada pulang ini, ni orang tua, kau akan main tua, kau nak main tua, kau ni ayat juga, kau ni ayat juga, anu yang kau tidak anu hewan. Quindi io penso che fra anni o qualche anno che te capo fra hanno o fa o non più fra io con ma si caina fam non tanto guardava si su non mi cava con la dai e si su non mi fa ma nam fi kai nam fi ngo nam ter fu kai ke mu fi mai ha ne kai fa lau ne ha ba a ba ha ta mi ka wa ko ne ma so ne ko e ke fa ma je ke fi kai ke fi ngo je ter fu a ba mu fa ta fu ta mi si su ko fa ko ki to ta ha no ta ba to ta ke ko na ano que tamu mai merda ko foi que tem não ko foi que tem ko foi que eu tô ko foi que em coisa faz quando ele que pode ana e que eu o sou tu olha pro fora com ele que algo que eu tua agora eu a mais que tua não lá mais que tua porque o que eu calma o meu que pode na que erro que não é muito, total cristiano. E que não vai que não há caio. Que não sei, que vai que como dá que tanto que como dá que erro não dá nada. E se que o meu o tua também dá. O fato mais o tua minha mão que eu vou é fuga raio no mar. Então já não quando vai estar no resto do que eu io e mamma che va con da dove si squasi e da fuori perché non è mamma mia quella cava come dove si squasi da mare lo ha me che malava come lava o il loro mamma che cava come che cavolo a equipo si squasi o in avevo cavolo che ho
Eu fico na hora do blog, está rindo, não. Então, eu falo. Eu estou aí, hoje. Meu que família, que tem aqui hoje. O que eu amo. Então, eu falo. Que eu fico na hora. Amen.
nopo kōpura pai pāhino ne. Tūruni kua tara, hei kai ko heia te tūruni a ko ia. Iui i whanau, e mo pāhia mai e ai ka kai na tau te a. Ui o nā karaka. O whiunga, te kūrau ka kongi o nā mō wai nā ngāu kōpura. Haka e pāhusai, o prae a kasi hawa, o mune pai a tūpuni ko ni. Mamahi noa ki Israeli, ko Israeli ko kodo ku kakai. E koina, o si hawa na wekua. Nea me pai e kao mesi, ko e niki e kakai tāna kapi. E wape ko kua. Kau kai ki liu wai. Ai tala o pai ai o kua saupe. Nai kai ke ne mamai, ai taha me ne koroa. Kāna ne nofu. I kai ke nofu lau, ai more e leo rami. Ana ne ofa mai ki a koe me a wau. Kāna e pekene ke sioma. Teu ko tātu pepeke ke koe. Ko ofa ko whai. Kai te ke rama e kukowi, kai te tō naki me tau kowi. Ke whakaitasi o te au mai e akakara. Ko ke pau a nuwhanua, ke toko naki me mai tara ukua. Lau me e au e tala ka ape. Ko ke nai pe. Te ke sītuk, me te tau. Hiawa te moene pekia. Si supe mone te kia, mone whakaongo mai kua to kangi o mōkua, o kei tāre, ki mamani e lea kareu sia tarama, o koe e mea moau, rono tonga e ahi haina kāni, o tau mawhaka tau mui me he tatake o kune pai, kou e ai a katai, koe e hata, mara kua ki whoau, o e amana kere. Ilo ai, ai kai ma motu ai e aroa. Taku he boni e te tepu koe, koronga ngā, o kuteki teki, tauma kawa ni o wha, kei whao muti pe, kei hiko pei whaka, ai noa pata e ka uka. E ne whakamoni, haka he motu hai ka whaki. E a honi, he kari me kai tōroi, e kai pata kai. Gabi gabeina,
Tonga. Si pesa falarani. Kile kitawa hatuwape walima. Kami bapa ina ulo fotola hikoni ka kunoga solo. Ai ba honi na de karepsi porque itu hanya efeito. Porque faz por uma via aí. Então tu pode ver toda. Né, eu faz fazer todo. Quando ele era de uma suma pada tu pas kata dia bapak tu yang kita bapak tahu. Wajah aku dah bapak jadi apa dia. Perkawan di Saruan, bagaimana kita tahu lagi? Ya sahur dengan sebab dia dari ini. Kalau kita orang saya itu Amerika, kalau kita boleh dia, kalau itu kamu pun sorry,
kaya me kongani ihon ko de la masio fuje ni magya ko ufaga kama huya ukimama bali fiawa kama kimama beda bali step ketan ko haba tu kaya be frara nataka mama ukimama beda kwa mama beda ukamata ya mama afono mama leo kwa ta kwa pamoja ni kwa pamoja ni mama de mama hajui kapema ni family mole kapema hawa kitatari pia wapo kama kuna fanya kwa kama ndo kakali kama kama ni ba kwa kwa pesa ni kwa kwa pamoja ni sawa ngo utaweka pia utaweka pia utapata mfu wa pekee tukufu kwa mai kutoka hapa kwa wabia tunatoa simbiasa kama ile sana mai pia kwa wale nyuma ya hofu kwa furaha kama sina balani wasije kutaka utamshinda tu ofala sisi kuleta hiyo ndio kimaba kwa mama wewe wale sabta kwa pau entataki utakuwa ndio heri halafu hebe pesa vipi fuck Proverbs 26, verse 4. Don't answer the foolish arguments of fools, or you will become as foolish as they are. Karina, leave the fool alone. So this Proverbs, leave the fool alone, because we have a purpose. We have a task. We have an assignment for us, right? To walk humbly with God, to represent the characteristics that all these manas before me had talked about. We have a great purpose. And because we see around the world happening today, right? God is, Christians are being persecuted all across the world because the devil knows that this is a true religion. Jesus Christ
He is the way, He is the truth, He is the life. And so here we have a fool defined by Oxford Dictionary as a person who acts unwisely. A fool lacks wisdom, good sense. A fool is careless and reckless. And then Psalm 14 reminds us that the fool says in their heart there is no God. And so we all know King Solomon, right, the Proverbs author, perhaps the wisest man to ever live, brings a powerful principle to us, reminding us as we get ready to cross over into 2026. The fool is trying to prevent you from reaching your assignment. Each and every one of us, as we have our own little DNA, each and every one of us, we have our own unique purpose that God has given to us. The fool is trying to prevent you from reaching that goal, from reaching that assignment that God has given to you. And so our reminder for today is to trust in the Lord and to leave that fool alone. We all have those fools, that fools. Me, my family, probably at work, right? Trying to get in our way, trying to test who we are. And the reminder for today is we have so much else to do. We need to work on ourselves. We need to work on our families. We have goals that God has downloaded into each and every one of our spirits to do. And we must stay focused on what God has downloaded into our spirit to do. Because nobody else can do what God has put in your heart, put in your spirit to do. And so we know that the fool comes around. He's looking to mess with your family. The fool has come around. And the fool is not just a person. As the talkers before me, it can be a drug. It can be a bad habit. It can be a different type of thugs that prevents you from reaching your goals. As the fool comes in all different types of things to prevent you, to deter you, to put a hiccup in your journey so you don't reach your full potential that God wants for you. And so the solution of the course is, of course, to pray. Read your Bible, pray every day. Do not give life to the issues that the fool has, right? Because he comes to just deter you. He comes to take up your time so you're not doing what God wants you to do. And so I was that fool once. I came to church and it was still a fool, right? But we thank you for praying people here, praying mothers, praying families, and praying church members, where the scales like Paul fell from my eyes and I was able to see. But we are reminded today, we are to ask the Lord to guard and direct our mind, because the place of intellect and reasoning is our minds. It's where our intention is, it's where our behavior begins. We must be reminded that spiritual transformation, not just information, spiritual transformation begins in the mind. And also we must recognize the fools. We need to name them. Is it cigarettes? Is it vaping? Is it sex? Is it drugs? Is it alcohol? We need to name those things in our lives so we can move forward and we recognize that they are fools. They are bad for me, because we are reminded that the devil comes to what? To steal, to kill, and destroy. And that's the part of the fool's job, to deter you from not reaching what God has already given you. And in this book of life, God has given us all the answers. If we place our hope and our trust in Him, we will be successful. But that's, of course, as we know, it's not the easiest thing to do. But if we stay to the job description that God has given to us, we will succeed. We must train our minds to the things of God. And so if we are not intentional with the purpose to setting our minds on the things of Jesus Christ, we are allowing our minds to go elsewhere, right? And we know where they can go. We see it. And we see all the bad things that's going on in the world, that's going on in our life right now. We are in enemy's territory, filled with ungodly things, evil desires, lust, and what have you. You already know about it, right? But we are reminded today, stick to leave these bad things alone. Leave those foolish places, right? You've been a product of your environment. If you're hanging around with the wrong group, recognize that. Stay away from it, okay? Yes, we put our confidence in God's love and God's care, but each and every one of us must decide what we are to think. Right? And nobody controls that except each and every person, because each and every person will decide if they are going to hell or if they are going to heaven. And
based on how we live here, that is where you're going. You seen that thing on Facebook? We have two boxers or two athletes who are training in the gym, right? One athlete says, well, because I went to the gym, that means I can have a cheap meal. I can eat some ice cream. I can eat some candy or whatever. But the other guy says, because I went to the gym, I'm not going to eat this. I stay away from the carbs, stay away from the sugars. And that is the choice that we have. Because we are believers and we come to church, we must make a decision. Each person, because if I could go and anybody else, it's not going to take you to heaven. Each and every person will decide. Yes, our identity is in Jesus Christ, and the central fact in our influences that we do should be determined by the Word of God. Father. That's the purpose why I was born, to following the truth. Kau Tuhan di mana ni kita bodi, kita bodi ya. Orang lagi kau dia bodi hamil nak ika. Kau tahu posisi beda bodi ka. Kau kita royal isu ya. Kau masih ikut isu kau bodi nak video ya. Kau ni kau tu ke bodi. Hai tahu tu ke bodi. Jika kita lain, posisi leiporo itu posisi kalau tu opai ke dalam hari itu bermon. Firman Allah itu mengundi ia tahu. Firman dia kita foya dengan berloi. Kata tahu kalau dia fikir moni. E così giù per
ua, ko tau. I longa na hea koe ko ku tau. Whakari koura koe koe tonga. Ko apa, tau i waha, rototo, mamahi i mea. Koe koe whā koe. Koe mea e u tau e tau nofo. Koe tonga, nofo kāinga. Kau tokanga i he boi ku apa, koe e boi ku apa e kau whanau. Ko fia e kusio e ave horokoe na kurabe, teu katoa ko ki whanau. Na oa ke rotuna te teu katoa. Kua wapa, tahu maha, rototo ka mamahi me. Kua ngahe uri me anu ku kaau ki he tau nofo. Oa te tau fiu, e kākaki, kono ina te tau utu. Ia no whaai au, o ka pahi ka ke tau whoki. Kākaki, ai kākaki ki waki. O kuma he mea kotoa pē. So ka mau he mea kotoa pē. Ki kākaki mea ko ka mau he mea kotoa pē. Ko ui, kai rawa, ke iaha spacey rau mārie, ke ne hanga o soroka rau aema, o ke tokangai. Whakakore. Forgiveness. Fitu riwa fitu mo furu. Ko mea no kā koe he next year. Fitu riwa fitu noa he aho kotoa pē daily. Fitu noa he aho kotoa pē o rapa. Ngai mea o kāu he tau rofo. Ai e whakakore. Ke mahino ko tua more ko ke hano na taama. Ko no tolu ko to tolu. I roga na me o to tolu. Ta pai to tolu. E me ko ta pe. Ta ku ke ngawe pai to tolu. E ngawe. Ka ku ke no ko ya pai to tolu. Lo ke ngawe na me a se si pai to tolu. Ta una te tau fōu ki e whai totonu. Ko mea ia o totonu. Fua kamena, fua korosi. Parpare ko korosi. Ko toka terina korosi, ko tanga nuare ke kakai, katau ki mara. Ka ke kakai, katau ki mo ui, o hake ko ki taua. Ko hiwi e tama koe. Ko kala oiwi o. Ko kala kuiwi. Ko fua korosi o pai e tama koe. Fua kamena. Mo whira ora. Rea no te pai ai saki ai paha te pāwe. Koe te pie e moe aki. Ko pe ia rami. Ko osi te teu e si hoa mea kotoa pe. Ke whaika ke te ngāwe. Ko mea e o totonu siasi. Ka fua kamena. Ko hono totonu ke kau. Ka wai te o musia. Kono wha koe maa. Te roa nga mea ko maa. Koe whorofora i mai o tua. Ke mō maa o ne honi te o ko maa o ne honi. O whie maa pe o tua ke tau maa o ne honi. Whitu i kere si. Nofu he whitu i kere si. Te re ave koe me whakatomara, o ave tau ki na kota me hawa. Koe maa no nia. Whanonga he pitu i kere si he na fōu. Ka ke sia he maa. Whanonga he maa maa. Tae mamata ka kai ki tau maa wale rei. Pe whakamaro i ai, ai tau tamai. Ui he rangi, koe ko ki tau tōru, koe tamai he rangi, koe ni mā, whakau whofa. Siasi koe mea whakau whofa ai roto rei. A pau te haku ki roto mama, o peki ki whakau whofa koe. Koe hau te whakau whofa, ai kakai o roto rei. Ko hau e wau ko waka
whatever we have. Word about offer. Then we made. Oh no. Well, more really. O kuho really yani atoma mo ui elea. Kapau ile kelea kole. Kapau ile kelea ko kwa matara hamea. Ka este mausio be ko tomo mo ui. Ko es aude mo really. Nere taha. Pe vai ka kai. Pe kau ka venga ka aude. Pe kau ka aude ma. Oh, I feel with my relief. Oh, na ngā wasino. Kine gloria anotua. Me apotope. Au whae me apotope. Kine gloria anotua. Remember, God and Dolan are our heritage. Figa vidu. Koe urungana nirei. Ko urumanga relationships ko ete ilo I kita. Ko te ikai ke te rawa ilo I kita. Te pai ke kita e toa ke saina. Ko te ilo I kita ke mahindo rewa ho tu anga ke ho to fatonia. Ko urungana lele ko te lava I toto kita. Ka pau hika ki te lava I kita. Te ikai te maku urungana lele. Ka aua pia te hanga I kuna koto kita. Ko te lava I toto rosa. Ko waru. Ko whamaro I. O ka kuia. Ko te irope a ngāo te toke whai me te whai. Ngāo ka se mani. Ko ni māu whā. Ea me tō kaha ko tope. Ngāo e kare ni ti. Ko ngā mea ia e whaka māno ia. E he tau tamai o I me wati. Se asu tope mi te nimu. Kena we tau a. Kami do roki marana. Ke tau a. Ke tau iru. Ku e maa. In the midst of God. Ko haia. Ko pihene ai fotua. God is here. Who am I? There's only 4 more minutes to go. What I've done on 2025 that's against God. It's time to ask for forgiveness. Think about seek the kingdom of God and His righteousness. Who is the kingdom of God? Jesus is the King. Jesus is the kingdom and His righteousness. For the mouth of Jesus, for the mouth of God, let God take over. Let God decide your life for 2026. Let your life be seen. Jesus is the light. But what's over here? If you got to know what you know
Situ ai wawe uarima. E tōma rui ai Kristiani. E roho te uma na matako o te whika. It's all we need. E tau whawhenai. Ko te kau, ko te kaka ko te kau. Nga ke tau tuku ia karas ke tau mono ia ani hara kau tu e mga iwai e nau mo pera hara kau mea kuai ke tau mono ia pe ke tau tuku ia karas hara rei tau ange tau koi kono mea kua koe oha Sinova berbuat kebenaran. Beri tahu saya, ini tahu. Bersorak, untuk tahu mana itu berbeda. So, we must accept everything in life. In all of us to have strong in faith. Como que ela chegou? Situado, aí está uma daqui a pouco mais que está para me avisar mesmo.
mapao mai. Naya na pepe e mapao mai, ya mi maki mapao. Naya na pepe e mapao mai ni ngao bela. Naya na pepe e mapao mai ni tukusi bata. Si tu atu ai wate wani ma. Umapao. Ihe ofa e watau e katawe e atua. Kai awitu a mau te kawe. Maro e ke ho atu. Maro o whaki ki mātou. E iong māre me puma pakai rotu. Ka mānga whamili. E heke kawa ahiko toa pe. Mau kau pataha. I hiki tue pa me mawawa. I he mana whanga o luate luaona. Toro se taki o mawaunga. E o kurereia si hoa. E o koronga o ta anaka ne ao. E i o kupuri o mawa muito mai ho wha. Tau whanonga me uma. Tau whanonga me he ta uloa koe. Plasi whanonga tamata au. Plasi whanonga he au ta. Plasi whanonga he whaina ta. Ke unga anua me me a fiona. Taki i mautoro e waka si a sima mai pao i. Whakata apui i mautoro mai a